স্টাৰ্ট হৈ গ'লোঁ। এতিয়া স্পঞ্জটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া মই লৈছোঁ, মই যিহেতু এইটো কেক 1.5 কেজি কেকৰ স্পঞ্জ বনাইছোঁ। মই ইয়াত ল'লোঁ 450 গ্ৰাম প্ৰিমিক্স লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰি দিম আৰু মই OTGটো অন কৰি থৈ আহিছোঁ 5 মিনিট আগতে। আৰু ইফালে বেটিয়ে টিভি চাই মুড়ি টোপোলাটো লৈ খাই আছে। হাই কৈ দে বেটি। হাই। ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ ৰেডি, লগতে বাবা, ইফালে দানিয়েল। আমি তিনিওটাই বহি চাহৰ জুতি লৈ লৈছোঁ। মই সদায় এইটো কাপত খাওঁ, পূৰা ছেটিছফাই হৈ যায় খাই। কিন্তু আধা আকৌ, বেছিও নহয়। খা হয় ন। আজি যাবি নাই ৰেষ্টুৰেণ্ট? শুনি যা পাতিব ৰ। বাইদেউৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কেকটো বিশেষ। কেনেকুৱা লাগিলে জনাবা পিছত খাই পেলাই। মোৰ কেকটোৰ ৱেট ইমান হৈ গ'ল 2 কেজি 500 গ্ৰাম আৰু ফাইনেল আইচিঙত সোমাই যাব 3 কেজি আহি যাব টোটেল। ফাইনেল আইচিং কৰি আছোঁ। কেকটো কেনেকুৱা হয়গে নেজানো, অলপচোন চাই থাকক কেনেকুৱা হয়গে। ভবাটো নাই কেনেকৈ বনাম, হ'লেও বনাই আছোঁ। লাষ্ট আইচিং এনেকুৱা হ'লগে। কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ হেণ্ড ৰাইটিং ইমান ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে যেনে তেনে ড্ৰয়িং কৰিলোঁ আৰু। অ'কে, এইটোও আছিলে লগতে, এইটো 2 কেজিৰ কেক। এইটো চাওক 2 কেজি হয়, এইটো টোটেল 5 কেজি কেক অৰ্ডাৰ আছিলে। এইটো 2 কেজি আৰু আনটো 3 কেজি আৰু এইটো 1/2 কেজি আছিলে। उनका विश्वास प्रभु में बहुत अच्छा था। इतने वर्षों के बीच भी कोई उनके विश्वास को हिला नहीं पाया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों की सेवकाई करना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए हमने जो रखा कि हमें पादरी लोगों को बनाना है। इस साल और हमारे 6 जवान बेटे अपना जीवन उन्होंने प्रभु को दिया है। 6 चिल्ड्रन दे आर गोइंग टू स्टडी थियोलॉजी। सो दोनों को मिला के अभी 14 बच्चे हमारे थियोलॉजिकल स्टडीज कर रहे हैं और ये 6 मिला के 20 बच्चे हमारे इस समय थियोलॉजी के लिए और अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करने के लिए उन्होंने दिया है। डूबी से भी आपने कुछ लोगों को दिया है जिनको हम तैयार कर रहे हैं ताकि वो प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आगे को बढ़ा सके। एक हम लोगों के पास पे स्कूल है, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গম পাইছে
মোৰ ইয়াত